Masibulise mbukeli ngalentsasa ewe kaloku mbukeli ngoku singena kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo sibambe ngazibini mbukeli ngokuba kanti usahleli nathi wena ke uthe waphoswa nangamanye amanqaku besinawo kwiyure yethu yokuqala umphathisi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi kuza kusekwa iqela elikhethekileyo labafundi okanye labaphandi ukuphanda ke ngodushe olugqubayo phakwicandelo leteksi nolusubeke imiphefumlo emithandathu esajonisi kwiphondo laseMpuma Koloni kusekininzi ke mbukeli nesikuphathele yona kulena iyure qiniseka into kubana awugqusha lazi timle ke ukholosaka lubisi umadlongothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe ndihamba nayo umamtshali Mbukele lokugcina ncikelela ihora seqalayo njengamanje kanti umongo nje wohlelo kanye nengqikithi yanamhlanje yimpi eyanqotshwa nguZulu ngonyaka u1879 akadlala uZulu akasinisi nje Mahleza wayinqoba lempi elwa nabantu abaphethe ibhamu kodwa yenephethe nje imkhonto wakwezaphi nje kuthiwa kwehlula umuntu ophethe isibhamu ehlulwa umuntu ophethe nje umkhonto hayi kanjani igama lami ngiyevuna xolo wakwamwali hlaba ngemhlophe qa sibonga kakhulu ukuthi ube nathi lapha ekhaya Jikelele ake sibheke indaba ehamba phambili leli hora lesokugcina Kuphela iminyaka eyikhulu kanye nama45 kwathola naphezulu amangisi namabutho kaZulu empini yaseSandlwana ngo1879 Ngonyaka u1879 kwaqophe kumlando ngesikhathi bambene ngezihluthu phakathi kwamangisi kanye noZulu ngaphansi kwentabi Sandlwana engabe yini ngempela yayibangwa kuze kuliwe impendulo mbukeli uzoyithola kulombiko landelayo Mbukeli ohlelo lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele osomlando bathi imbangela yempi yaseSandlwana kwaba ukuthi uZulu wayesekhathelwe izenzo zamangisi ezinonya ezazihlukumeza kakhulu ingabadi imbangela enkulu yathukuthelisa amangisi kwaba ukubulawa kwamakhosikazi enkosi uSihayo kaXhongo Ngobese ebulawa amadodana enkosi uSihayo owayehola amadodana enkosi uSihayo kubulaweni kwalabo besimame kwabe kuumehlokazi likaSihayo Ngobese ingoba amakhosi ngakho ke igama lakhe lalingapheli emlonyeni yamangisi izathu okubulawa kwamakhosikazi kwaba ukuthi babe wasole ngokwelela esilungwini beyophinga ngakho kamadodana enkosi uSihayo athi laphezwa ngokwelela konina beyesilungwini beyophinga nawo abesewele yobathungatha kwathi laphe bathola abesebabulala bonke empeleni imbukela akekho wazi ukuthi kahlehle yini enza ukuba amakhosikazi enkosi uSihayo awelele esilungwini kungenzeka ukuthi ayoyikhonzela uThixo wabamhlophe ngoba phela yabe seyandile inkolo yamangisi amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathe Rockstrift umhla ziyishumi amangisi ayehola uJenene uFrederick Chelmsford awela umzinyathi eRockstrift mhla zisishagalolunye kuMasingana thiwa ke amangisi ayihambela kahle nje insukwana agcine enkanise ngaphansi kwentatshana iSandlwana ngasemfudlaneni umzanyana mhla zingamashumi 20 kuMasingana wangonyaka u1879 amangisi ayebophele amabutha engale ka50,000 amanyawo ayihambe ngenyawo amanye ayeqhuba inqole ezayidonswa izinkabe ezi1000 zilayisha umthwalo ongamathani amahlanu ngayinye amabutho kaZulu ayebuthe nondini eholwa umdidiyelo wawo uNontshingwayo kaMaholekhoza intontela uNtshingwayo wayesizwa umavume engwana kaNdlela Ntuli ukudidiyela amabutho kaZulu ibutho likaNtshingwayo kwakuyintontela nokuyibuthela libandakanya umntwana osenza ngakhona uSotobe Sibiyandlela kanye noHlathi Ntshangase nabanye osomlando mabeyilandisa kahle le ndaba bathi impi kaZulu yahamba ibanga elingama-kilometer angama-80 iphikelele lapho kwakunkanise khona amangisi kwayithatha izinsuku ezinhlanu ukuba ifike khona induna kaZulu zayihlela ukuhlasela amangisi ebusuku mhla zingama-23 kuMasingana ngoba ngalobo busuku unyezi lwalizobe ligcwele kodwa amangisi agadla kuqala mhla zingama-22 kuMasingana wangonyaka u1879 uZulu wayesayiphumlele kwesikabhadakazi sangomhla zingama-22 emasimini ombili abuqamamanetshana iSandlwana ngenkathi ethelekelwa amangisi yakhala induku yamagwala
nisho isibhamu phela kodwa umkhuzi wawo uColonel Danford wagcina ikhuzile impi yakhe yasihlehla. Ukuhlahla kwempi yamangisi kwayisiza kakhulu impi kaZulu ngoba kuthiwa ubumnyama babukhasa phansi kungekho nyezi. Seliphumile ilanga kwagcina ekudumeleni ibutho lomcijo namangisi yakhala futhi induku yamagwala. Ingoba amakhosi umehlo kaZulu waxoxela uSolwazi ukuthi yena nebutho lakhe ingoba amakhosi babe isifuba sempi kaZulu. Bawaqonda kangcono ke amangisi njengoba ayebhekise kuwo. Bagcina benquma ukuthi noma kungathiwa siyakhala isibhamu beuzulu okungcono abaqonde ngqo emangisini. Sekumlando umbukeli ukuthi uZulu wagcina eyinqobile lempi impi yaseSandlwana. Kanti kusasa kuzobe kubungazwa lempi kwaZulu Natal. Phakathi kwezicukuthwane okulindeleke ukuthi ithamele umgubho wempi yaseSandlwana kwaZulu Natal ingonyama yesizwe samaZulu, ingonyama uMisuzulu kaZulu ithini, umphame phuci ikhubalo lenyanga, umgadla kahlehli ngisho sebemvimba nangenkantolo. ISABC njengoba wazi imbukeli ukuthi uwumsakazelo womphakathi izobe inkanise khona la kubungazwa khona impi yaseSandlwana. NgiuCalvin wakwaDludla, umdidiyelo semkantshubomvu ohlelweni lwesidlo sasekuseni ekhaya Jikelele. Bekusindwe ngoba ethole izolo eJoburg Theatre njengoba elinye lamaciko akhaliphile umbuso Khoza ebethula isifundo ngenqophamlando yempi yaseSandlwana. Abadidiyeli ke balolu hlelo basiqoqele lo mbiko landelayo. Imlando yethu ayilaleleki ngoba omama bethu kwakube lento ukuthi kwathi ngelinye ilanga manje lento igcina ikhathaza indlela. Kanti uma ngabe kuculwa kuba lula lento ngayifunde esontweni. Yabo umfundisi mayikhuluma naye ikeyboard yadlala kuba lula ukumlalela. Kodwa umuzovela amathi uyakhuluma ngeke. Ingakho ngitheke angithatha isiko lakithi ngilenze libe ukudla kwamihla kunokuthi kube yinto kaSeptember kuphela. Impi yaseSandlwana yayi-1879 January 22 kwakulwelwa ukuthi iEngland yayithi ingonyama iqeda amabutho akuqedwa amasiko umuntu mayonile kwakunesiko lokuJoja kodwa ayiphele zonke lezi zinto ukuze amangisi akwazi ukuhlala khululeke futhi bafuna ukushumayela ngenkani bahungule bonke abantu baphume kubeni yilokho ababeyikhona. Kwa ingonyama ukucetshwayo yayisithi cha ayifuni yona akukhuluni. Bayimpintsha lento baze bathi ayihlawule ngenkomo ezu200 ezayibiza inyoni kayiphumuli ezazi yifa likaNosidiya eyomama kaZulu benoqwaba. Kuthiwa lezo nkomo ingonyama yathi ayikhishwe lapha bathi khona amabheshe tanxanye bathi amabheshe tanxanye kwakusho ukuthi sonke manje siyanganxanye singemanzi. Yalwa ke impi ngo22 January amangisi anqotshwa kodwa umusa ubukusisa kahle kwangekhona ukunqotshwa kuphelele ngoba akukwazi ukuthi namhlanje asizazi ngobani sifaka amabhayi siyabhodla kodwa ukho umehluko esiwenzayo emhlabeni yini lesiyenzayo. Ngakho iSandlwana uma isingasicubungulisisa sibheke ukuthi ikuphi la thina sinyathele kabi khona namhlanje kukude la singaya khona. Sulela dumobala lapho ngenamnge khona lapho ngenamtholo khona umahlamvana abhulumlendu linde ubaswe ngantshonga benogqilemana inzima lemnyama engabende bezingwe nobezingonyama ebiqhutshwa ngumseleni benonogalaza. Siphinde ke sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Njengoba kusasa kubungazwa impi yaseSandlwana nje, ngisho nomnyango wezobuciko namasiko esifundazweni ubhukulile waba ingxenye ke yomgubho wempi yaseSandlwana eyalwa ngonyaka u1879 kuliwa namangisi. Njengamanje ke sixhumana nowengamele ezobuciko namasiko esifundazweni uDokotela uNtuthuko Mahlaba. Dr Mahlaba, sikubingelela sikwamukele ohlelweni sibonga kakhulu ngokuthi ube nathi lapha ekhaya Jikelele. Sibingelele, sibonge kakhulu ukuthi samukele kohlelweni, siyakubingelela nabalaleli nababukeli bonke emakhaya. Dokotela Mahlaba ke njengoba sazi ukuthi kusasa kubungazwa impi yaseSandlwana lapha ya eSandlwana, engabe yiliphi iqhaza elizobanjwa uhulumeni wesifundazwe njengoba kubungazwa nje lempi eyalwa ngo1879? Sibonge kakhulu. Iqhaza elibanjwa kakhulu uhulumeni ukuthi sifuna ukwenza isiqiniseko ukuthi amasiko ethu nomlando wethu awushabalali
ngoba sazi kakhulu ukuthi impi yasesandlwane enye impila khona singuzulu satshengisa khona ubuqhawe bethu salwa impi yayinzima sihlaselwa ngenduku yamagwala kodwa sakwazi ukunqoba manje kuhulumeni waKwaZulu Natal uyimisele kakhulu ukuthi senze isiqiniseko ukuthi umlando wethu awushabalali siyaqhubeka njalo sigubhe lolu suku njengalolu ukuze nezizukulwane ezilandelayo zazi ukuthi izwe lethu lahamba lafika phi libuye kanjani kuyiwa phambili ikuphi okufanele sikubheke sigqaje kakhulu ngokuthina. Usakhuluma ngakho kuyigqaja njengokuthina Dr Mahlaba kusho ukuthini nje kuwe njengomuntu owumZulu phaqa? Kimina kuveza kakhulu ukuthi ngiyigqaje ngobuqhawe uma ubheka uma umuntu eza ngomkhonto omunye emhlasela ngenduku yamagwala phecelezi isibhamu kodwa uZulu anqobe ngendlela anqoba ngayo ngoba ukuqala kwempi kwaqala ngomhla ka-22 January 1879 kusebusuku kodwa uZulu wakwazi ukuyibamba ekugcineni wakwazi ukunqoba futhi kuyinto esemlandweni omuhle ukuthi eAfrika ngaphandle nje kwaseNgilande siyisizwe sokuqala esanqoba impi yamangisi ngendlela esasinqoba ngayo. Lokhu-ke kungenza ngiyigqaje kakhulu ukwazi ukuthi ubuqhawe bethu nokubekezela kwethu nokutshengisa kwethu ukuphokophela phambili ikhona okungasiza nasekutheni isizwe sethu nezwe lethu likwazi ukuthuthuka. Engabe zikhona yini izinto mhlawumbe ezenziwa umnyango wezobuciko namasiko ukwenza isiqiniseko sokuthi awushabalala umlando onothe njengalona? Zikhona ziningi okunye kwazi ukuthi imlando enjengalena sifisa ukuthi ibhalwe abantu bakithi lapho izorekhodeka khona kahle sigcine imlando esiqophele thina yona ngoba kwenye inkathi uma sizonikezela abanye ukuthi kube yibona abakwazi ukuqopha lemlando kuba khona okunye okugcina kusala ngendlela kuphuma phakathi kwezandla kugcine kungavelanga ngendlela eyiyona yona. Manje ke siyagcizelela kakhulu kunye lohlelo lethu esithi kulo usukuma sambe njengomnyango ila khona siya khona emazingeni aphansi la sifuna ukwazi khona kahle ngemlando lena esinayo ukuthi ngempela ikuphi okwakwenzeka ngoba uma ubheka emlandweni kuyaye kube khona ukuthi ezinye izinto zingaxoxwa ngendlela okwakuyiyona okwenzeka ngayo. Manje ke siyafisa ukuthi singapholisi maseko ukuthi isikhathi sisavuma sikwazi ukuthola nabasenalo ulwazi abayinqolobane yethu ephilayo ukuthi basize ukuqopha lemlando ukuze siyigcinele izizukulwane ezizayo. Mhlawumbe Dr Mahlaba iyiphi indlela obona ukuthi mhlawumbe ngaba indlela eyiyona yona nelungile ukuthi kuqoshwe lomlando noma kugcinwe lomlando? Indlela esiyibheke noma esesiyibukile ukuthi yikho ukubheka ngoba bakhona abantu abadala bakhona basaphila esizweni ngaphakathi endlinkulu nabanye abakhona emphakathini nakuzo lezi ndawo njengomuntu osuka kuyo le ndawo yaseNquthu ngiyazi ukuthi nakhona esandlwane kukhona abaziyo lemlando ngoba siyazi ukuthi kudala imlando yayindluliselwa kwizizukulwane ezilandelayo ngokuthi kuqoqwe noma yayingabhalwa phansi. Bakhona abasaphila abakhona kulezi ndawo ngokusebenzisana nezinduna namakhosi siyokwazi ukuthi silithole lolu lwazi siliqophe ukuze lungalahleki nasezikhathini ezizayo. Sesiphetha nje ke Dr Mahlaba zimi kanjani ke inhlelo zakusasa njengoba usho nawe ukuthi ungwalapha eNquthu ngabe uzobe ukhona na ukubungaza lempi siyazi phela ukuthi wakhona le uvela khona? Sizobe sikhona sifikile kakhulu siwuZulu sifikile kakhulu singa bantu bakwaZulu Natal ukuzobungaza ubuqhawe bethu sizobungaza ubuhle bomlando wethu kuzobe kukhona lapho khona sizothamela inkulumo ezokwethulwa undunankulu wethu wakwaZulu Natal uMama noMsadube Ncube bese kuba khona ukuvezwa kwezinye zezinto ezazenzeka esandlwane bese kuba ke inkulumo enkulu yosuku ezobethulwa isilo samabandla wonke
uMsizulu kaZwelithini ozobe ekhona njengendlulamithi yamakhosi ukuthi asithelele olwazini lwakhe nasekutheni singaya kanjani phambili siyisizwe ngokubambisana nangokusebenzisa isiko lethu ukuthi sakhe lento esithi nation building ne-social cohesion ukuzwana nokuhlalisana kahle kwabantu njengoba sazi ukuthi bekuyisiko lelu uZulu aligqugquzela kakhulu. Ungathini-ke Dr. Mahlaba nje mhlawumpe umlayezo ongawedlulisa ebantwini abazobe bethamele lo mcimbi wokubungaza kwempi yasesandla nakusasa? Umlayezo omkhulu ukuthi asiphumeni ngobuningi sibe khona sikwazi ukufika silalele ikakhulukazi inkulumo yesilo samabandla lapho khona ezobe esithelela ulwazi oluthize mayelana nalomlando wethu nanokuthi sikwazi ukuthi endleleni uma sisaya khona abashayeli bashayele ngokucophelela ukuze wonke umuntu afike ngendlela ephephile kulomqimbi sifike futhi sitshengise njengoba sihlale senza njengasemhleni ukuthi siyalihlonipha isiko lethu siyohlonipha okhokho bethu siyohlonipha isilo sethu esikhona esihlalweni njengamanje ukuthi senze isiqiniseko ukuthi konke kuhamba ngendlela sifika ngesikhathi siyakwazi futhi ukuqhubeka njalo sihloniphe nomcimbi wethu uhambe ngesizotha. Sibonga kakhulu Dr. Mahlaba ngesikhathi sakho hayi soqalaza-ke kusasa ngoba phela zikhona iy'ntatheli zethu ezobe zinkanise khona lapha esandlwana soqalaza sibone ukuthi hayi ibheshu lakho lizobe lime kanjani. Besitheleke kakhulu siwuZulu sobe sibulala inyoka. Sibonge kakhulu lowo-ke umbukeli ebesikhulumisana naye uDokotela uNtuthuko Mahlaba yena-ke wengamele ezobuciko namasiko lapha esifundazweni iKwaZulu Natal siqu ey'tolo sobuye emva komsuzwana. Izulela dumobala lapho ngenamnge khona lapho ngenamtholo khona umahlamvana abhulumlendu linde ubaswe ngmantshonga benogqilemana inzima lemnyama engabende bezingwe nobezingonyama ebiqhutshwa ngumseleni benonogalaza. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya jikelele. UMzantsi Afrika ke lelinye lamazwe ambalwa apha eAfrika avumele abemi abahlala kumazwe angaphandle ukuba bavote kunyulo lwesizwe. Nakulona ke unyaka iqumrhu elizimeleyo elichophela unyulo kwelilizwe iIEC libongoza abemi beli abakwamanye amazwe abakwishumi elinesibhozo lamawaka kumazwe angapha kwekhulu ukuba babhalisele ukuvota. Babekelwe ke bucala umhla namhlanje kude kube ngecawe ukuba babhalise. Ngoku ke sinxibelelana nomphathi weIEC eMpuma Koloni umnumzana Siyabonga Maki oza kusicasisela ke banzi. Mnumzana Siyabonga masibambe ngazibindi ke xesha lakho sikubulise ngalentsasa. Enkosi msasizi ndiyabulela ndikelithuba ndiyabulisana nabantu abamameleyo nababukele kumabona kude ngelixesha. Enkosi kakhulu. Ndiyafuna mnumzana into bana uqale nje usinabisele ngokuthi engubani owalapha ekhaya ovumelekile into kubana abhalise ukuvota kodwa ke ekwilizwe langaphandle. Msasazi sawuqaphela ukuba kukho abami bayilizwe abasebenzayo kodwa besebenza kumanye amazwe kumaziko ozakuzelwana izinto sizibiza ukuba zi-embassies okanye ibizwa zi-foreign missions. Abo bantu ke ngabemi baseMzantsi Afrika kodwa bahlala ngaphaya ngenxa yoba ke bephangela kulo mazwe sowabalile apha angapha kwekhulu. Abantu esithetha ngabo ngabantu abapha kwikhulu elinesibhozo lamawaka esithetha ngabo ngabantu abo abangabemi boMzantsi Afrika kodwa bahlala kwamanye amazwe. Kodwa ke kufuneka bevotile nabo kuba ke uba bahlale ngapha ayithethi ukuba ilungelo labo malithathwe. So usawuqaphela uba ungapha kwelacala unevisa kodwa usagcine ipassport yaseMzantsi Afrika. Ohluke ke kumuntu ohlala ngaphesheya kodwa ebuyekile ubumi baseMzantsi Afrika, that is ukhethe uba abe ngummi welinye ilizwe. Asithethi ngabo abantu, asithetha ngumuntu ophaya kodwa ozaziyo uba ikhaya lakhe liseseMzantsi Afrika. Umuntu ke kodwa kufuneka abe uneshumi nesibhozo leminyaka, abe ke unazo incwadi yesazisi izabe ipassport ke ngolo hlobo.
abe kanti ubhalisile ibalekile ke msasazi ngoba abe umuntu ubhalisile njengomvoti kuba ke njengalapha ekhaya awukwazi ba uvote ungakhange ube kanti ubhalisile so sithatha ngabo bantu sibanika ke elothuba loba kulempela veki njengoba sochilo uqala la namhlanje uyotsho ngecawe sibanika kwawukhethwa insuku ezimbili uba i-registration weekend njengalapha ekhaya basilungiselela i-3 ne-4 kaFebruary iba zinsuku ezimbili kodwa banikwa ezinsuku ngu-CEO ezinsuku zintathu kodwa bazawukhetha ke amazwe kulo mazwe bakuwo ukuba basebenze noba zeziphi na insuku ezimbili abazosebenza zontathu kukhona amazwe athi i-weekend yabo ngolwesihlanu nomgqibelo kube khona amazwe amaninzi athi i-weekend yabo njengalapha ekhaya umgqibelo necawe so bazawukhetha insuku ezimbili ke ukuba mababhalise msasazi. Koluluhlu lwabantu othetha ngabo mnumzana uSiyabonga kukho abantu abanobuzwe obuntlumbini lento ekubizwa ngokuba yi-dual citizenship ngelamangesi bona ubabeka phi ekuvoteni? Ibabeka msasazi apha ekuvoteni basengabantu babugcinile ubumi baseMzantsi Afrika msasazi so kukhona into ba uyeke all together aba bathi hayi mina ndikhetha uba ndibe ngumuntu welinye ilizwe kunoba ndibe ngoseMzantsi Afrika kodwa bakhona bathi umuntu hayi mina imeko zemisebenzi ezivelayo zivela kumanye amazwe kodwa andirhaleli uba ndiyeke uba ngummi waseMzantsi Afrika so abo bantu abandibafaka kwabantu bazawubhalisa msasazi banelungelo lovota. Mnumzana ndiyafuna uqonda into yobana ingabasele nisazi mhlambe ukuba uninzi lwabantu belilizwe abaphuma kwamanye amazwe ababhalisela ukuvota abaphuma kweliphi ilizwe kwaye ndiyafuna uqonda into yobana kubantu ababhalisela ukuvota okanye kubantu abafuna ukuvota baphesheya kwamalwandle umdla ungakanani? Umdla mkhulu msasazi kakhulu ukuba xa sijonga phambi ngo-2019 abantu abebephume bayovota abangaphesheya kwelwandle bayi-21,000 20 anomvo amawaka ngoku ke msasazi emva kokuba sifake into ye-online registration sibona amanani enyuka kakhulu so sinethemba loba bazawuphuma ngobuninzi nangoku siyabafumana ke msasazi abantu abaninzi phaa e-England uyabona bakhona phaya eNgilane abantu abaninzi abaphumayo kodwa bathe xaxa nakwamanye ke amazwe msasazi. Okay ndiyafuna ke ngoku nokwazi ukuba akhona na amazwe apho kunzima kubemi ukuba babhalise ukuvota ukuba kunjalo liliphi okanye kwaye ke ngokolwazi lwakho kuzebe kutheni mhlawumbe umuntu efiqonda ba uyafuna ukuvota okanye ubhalisela uvota kodwa kube khona imiceli mngeni? Msasazi iminyaka ngeminyaka sinabantu abaye basuke apha eMzantsi Afrika bahambe bayokuvotisa abantu phaya azange sibe nayo into ba athi umuntu unengxaki kuba nangoku besingekabi nayo lento sibizwa ngoba i-voter management device i-VMD okanye singekabi nayo ne-online bekurejistarishwa kunyanzele ba umuntu ayoregistasha in person bekungabikho ngxaki msasazi zange sifumane ngxaki kwaphela kuba baye bahambe bovotiswa bona a day before elections so that ngale mini ye-elections eMzantsi Afrika zibe i-ballot papers zabo sezikweli cala babezovota enye into ke msasazi emasiyiqaphele ukuba bona njengoba bephaya ngaphesheya nje bazawufumana i-ballot A1 le yaka-national esiyibiza uba i-compensatory ballot remember ngoku sine-ballot papers ezintathu for the first time for i-national and provincial elections so nalapha ekhaya ukuba ngaba uthe ubhalise kweli phondo mhlawumbe uba ndisempuma koloni ndisempuma Kapa kodwa uba ndithe ngalimini ye-elections ndazibhaqa ndiseGauteng okanye ndikwelinye iphondo andizukwazi uba ndiwafumane amaphepha amabini lawa we-region okanye we-province ndizawufumana only eliya lase-national parliament esibiza uba i-compensatory ballot so abo bantu njengoba bebhalisa phaya bazawubhalisa then bavote bafumane just one ballot paper. Mnumzana siyaqonda into yobana kukhona abemi balapha ekhaya abazinze kwilizwe laseSirayeli e-Ukraine ingaba mhlawumbe bona bazochaphazeleka njengoko kunemfazwe egqubayo kwelalizwe? Lo mazwe msasazi avalile i-embassies ngoku so abazukwazi bavote bakaloku kufuneka sihloniphe ilizwe nelizwe elo likubo so eza embassies savalile ezo zibiza i-Ukraine i-Israel nelinye lesithathu amazwe amathathu asavalile ngoku asikwazi basisebenze kuwo so abazukwazi babavote ngelishwa ke msasazi abazukwazi ubhalisa nxele kunyulo laphana ku-2019 bangaphezulu kwe-65% yabemi belizwe abaye bavotela kwamanye amazwe njengoko usitshilo ingaba mhlambe wanelisekile leli nani?
elinani umsasazi lisibonisa umdla kakhulu ilonto sisithi ngoku sithe uba xa ujonga elinani labantu bebephumile ngo2019 ujonge ke ngoku umyinge ekhula ngayo ivoters roll yakulamazwe ngaphesheya ngenxa basine online registration lonto lemsasazi isinika impawu ezithi abantu bazawuphuma ngobuninzi babo ukuyovota msasazi ukhumbule ba ke njengalapha ekhaya sibona umdla umninzi kuba kaloku abantu abazimeleyo bazawuzigcatsa for elections so nangapha kwelacala ke msasazi umdla siubona ungakho so nelisekile lelinani siyathemba lizamane linyuka njalo njalo. Ndiyafuna uthethe ukuvota ukuthetha ukukhupha mhlambe umyalelo wokuba ilizwe lilawule njani ngoba ingaba iyayenza na into yokuba umuntu kwelinye ilizwe abe nelizwi kwizigqibo zokuphathwa kumuntu welizwe angekho kulo. Msasazi njengoba ungaphesheya sikhumbula ba ikhaya lakho ingcambu zakho zikweli lizwe so ukuvota kukukhupha ilizwi elithi mna pha ekhaya izinto zasekhaya ndifuna ziphathwe ngolhlobo ndiyalela lo mbutho uba ibe nguwo ozawuphatha ukujongana nemicimbi yasekhaya okanye ndiyalela lo muntu uzimeleyo uba ibe nguye umphathi wasekhaya masikhumbule msasazi ndikwenzela umzekelo ngalanto ithi kudala kwakuhanjwa kusetyenzwa ezimayini umuntu ahambe unyaka wonke ungutata kodwa amane ethumela imali ekhaya esenzela ba ekhaya lakhe malibe lihle lakhiwe ubunhlanti zakhiwe yonke lonto leyo so ndiyayifanisa ke nalonto ba aba bantu bazathi bengapha kulamazwe babe bekhupha umyalelo othi makuthayelwe ekhaya akuphathwe kakuhle inkomo zami ekhaya gogo ke ndithumela lo muntu nalo muntu kanjalo so lilizwi labo msasazi njengalapha ekhaya ba ililizwi lakho ukuba uvote xa uvotayo ukhupha ilizwi kodwa ungakwazi uba uhambe uyotsho eparlamente wena uthumela abantu eparlamente msasazi okanye kwi-provincial legislatures. Mnumzana masibambe ngazibini ngexesha lakho sibulele kakhulu ngengcaciso siyathemba into okubana umuntu obukele owalapha ekhaya onesizalwane uzawuqinisekisa into okubana ezinkcukacha uyazithumela kuye ukuze nabo bondleke lulwazi. Enkosi kakhulu benosuku lomnandi. Enkosi msasazi benosuku luhle nawe. Enkosi kakhulu. Lo mbukeli ebesincokola naye nguye umnumzana uSiyabonga Maki ongumanejala we-IEC kwiphondo laseMpuma Koloni ebesicacisela banzi ke ngeenkqubo zokubhalisela ukuvota kubahlali balapha abahlala kumazwe angaphandle. Kanti ke mbukeli xa sibuya entengisweni sikuphathele yena kaloku umsezane ngengoma yakhe emnandi esithi Maniel ungagunqi usabukele iEkhaya Jikelele. Enkosi kakhulu ngokuhlala nathi usasibukele apha ekhaya Jikelele. UThabiso Nyandeni ke nowaziwa ngokuba ngumsongi ngumqulunqi womculo nemvumi esebenza ngendlela ezininzi noqala ke esemncinane ukuthanda umculo. Uthi ke wakhula emamela imvumi ezifana no The Soil no Something Soweto. Ukhuphe ingoma yakhe yokuqala ethi Lala Ngoxolo kwaye ke sele ekhuphe ezinye ezintathu ezithi Cellular, Khumbula noma Khunye. Umsongi ke ukunye nathi namhlanje ukusinabisela ngomculo wakhe. Msongi masikubulisa sikwamkele ekhaya Jikelele unjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ndiyenda kuva into okubana uthi ungumZulu. Siyaqonda into obana kusasa kuyobe kusindwe ngoba ethole kugujwa isandlwane. Ingaba wena ithetha ukuthini lento kuwe njengomZulu? Ithetha okukhulu because ngiyacabanga ila esakwazi khona ukuthi silwe silwele isiko lethu ekuthathweni kwezwe kwakwenzeka sakwazi ukuthi silimele. Kwaba namakhosi asilumela ngayo yonke indlela ukuthi sibe labantu esibona namhlanje ukuthi siqhatshe ngobamazulu. Masingene ke ngokwemculweni wakho iwaqala kanjani into okubana ucule into eyakhuthaza kha sixalele nje ngohambo lwakho? Ngingasho ngithi ngikhulele esontweni okuyilapho kuyacula vele esontweni so umuntu okhulele around music up until ngifika eprimary besicula emakhwayeni high school yonke into emakhwaya nje bekuyinto kanjalo nokuthi ngithanda ukufunda ukwenza izinto ezintsha around music. Yeah, and phakathi kwabaculi othi wena bakhuthaza ngo The Soil or Something Soweto intoni lento wayithanda kubo kwaye ungathi mhlambe ikhuthaze njani umculo wakho? For The Soil ngisho ngithi
like uniqueness ababenayo through music wabo. It was just into different from South African thing before, and also with something so same thing since he was also like a member at the soil, and how patient he was for his turn after izinto zingahambanga ngale ndlela ukwamele zenze ngayo. Yeah, waqhubeka even as a solo artist. As a solo artist. Yeah. Emele one. And phakathi kwemvumi othe wasebenzisana nabo wasebenzisa no Page no Damubusi, khanibalisele ngentsebenziswano. Page, okay, like yena the manager who's currently my manager, they got me through social media, so from there on I came like okuyilapho esaqala khona ke ukusebenza, and that was the first song we did ilana ngoxolo. Yeah, and ingathi nje ikamva lakho liqaqambile, and yafuna usibalisele into kubana what's on the line up, into oyiphekayo, abalandeli bakho into abangalindela kuwe. Ngiqeda ukudropha EP ngoNovember nge-17, and I have a music video out isizophumelela eyenza kahle nje almost yonke indawo. Ngisebenze no JLSA, abaningi bamazi ngoma ihamba juba. He's gonna be dropping music omusha around February, ngizobe ngiphathi yawo. Ikhona nengoma osiphathele yona ithini yona? Ngizoshaya isizophumelela njengamanje. Aw, and then ufumaneka phi kumakhasi onxibelelwano? Yonke indawo ngitholakala as umsongi_SA on TikTok, Facebook, also Instagram. Enkosi kakhulu, anikwazi into bana usimnandisele njengoko siyiqwela siyiqonqotha lenkqubo. Ayibo usula lalela uthuthi ungificise Bathuba. Bukeli ke sesiyisoka kanjalo ke uhlelo besikuphathele lona namhlanje lapha ekhaya Jikelele. Kodwa ngomsombuluko ekseni mazithi 6 o'clock siyabuya. Siyabuya na kanjani kodwa ke mna nawe masidibane phamande. Masikubulise mbukeli ngalentsasa. Ewe kaloku mbukeli ngoku singena kwiyure yethu yokugqibela yenkqubo. Sibambe ngazibini mbukeli ngokuba kanti usahleli nathi. Wena ke uthe waphoswa nangamanye amanqaku besinawo kwiyure yethu yokuqala. Umphathisi wezamapolisa umnumzana Bhekicele uthi kuza kusekwa iqela elikhethekileyo labafundi okanye labaphandi ukuphanda ke ngodushe olugqubayo pha kwicandelo leteksi nolusubeke imiphefumlo emithandathu esajonisi kwiphondo laseMpuma Koloni. Kusekunintsi ke mbukeli nesikuphathele yona kulena iyure qiniseka into yokubana awugqusha lazi timleke ukholosa kalubisi umadlongothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe ndihamba nayo umamtshali. Mbukele lokugcina ncikelela ihora siqalayo njengamanje kanti umongo nje wohlelo kanye nengqikithi yanamhlanje yimpi eyanqotshwa nguZulu ngonyaka we-1879. Akadlala uZulu akasinisi nje mahleza wayinqoba lempi elwa nabantu abaphethe ibhamu kodwa yenephethe nje imkhonto. Wakwezaphi nje kuthiwa kwehlula umuntu ophethe isibhamu ehlulwa umuntu ophethe nje umkhonto? Hayi kanjani nje. Igama lami ke Vunoxolo wakwamwali hlaba ngemhlophe Sibonga kakhulu ngembolo ukuthi ube nathi lapha ekhaya Jikelele. Ake sibheke indaba ehamba phambili leli hora lesokugcina. Kuphela iminyaka eyikhulu kanye nama45 kwathola naphezulu amangisi namabutho kaZulu empini yasesandlwana ngo-1879.